Hui mga kabebs! We are now in another video! Okay, nangaon na mo. Kay gigotom na ko, may gulay. Okay, in this video, ang atuwa na sang katunon, char. Magkatun ta mga kabebs. Uy, kay, yeah, we need to learn. Gikigwa ba? Oy! Okay, here. In this video, ang ato ang buhaton kay mag-order na sa pagkaon o inunon sa restaurant. Cha! Okay. Atong situation na sa restaurant. Okay. Ang buhaton nato karon mga customers ta. Unsa atong itubag if we are entering in German restaurant. Okay, by the way. Halang nalingaw ko no kay atong previous video is about the alphabet. Then ana sila nga ngano kuno di ko kantahon. Oh my god. Nosebleed naman ganay ko sa pag-memorize. Kantahon na noon. Yes, if you want to become a kindergarten teacher, char. Ay, unsaon man ako pag kindergarten teacher, anyway, nga nosebleed man ta sa mga basics, oy. Okay, magtambi sa ta dito, oy. Dili sa tanang ko ang kay. Ang, man guna, ang German language is divided into, na siya mga stages ba? Na siya mga stages? The A1, the A2, the B1, the B2, and the C1. Then, niana sila, if you want to work as a kindergarten teacher in Germany, kailangan ka makapasar sa C1. Sa A1 pa man lang gani, sige, magtabi lang sa takay. Ang ato ba, to enhance our communication skills. Let's get! Okay, mga kabebs, atuan ang subdan ha. Let's get. Guten Abend! Guten Abend! Willkommen im Restaurant. Vielen Dank. Was würden Sie gerne essen? Ich hätte gerne einen Cheeseburger. Was würden Sie gerne trinken? Ich hätte gerne einen Saft, bitte. Vielen Dank. Gern geschehen. Mautono ang una ni tabi kay ang waitress. Oh, niana siya. Guten Abend. Guten Abend means good evening. Then, ningon dayon to. Willkommen in restaurant, meaning welcome to the restaurant. Then, nito ba dayon ko, vielen Dank, meaning of vielen Dank means thank you. Then, nangutana dayon ang waitress, was würden Sie gerne essen? Oh, what would you like to eat? Then maoto nito ba dayon tanga, ich hätte gerne einen Cheeseburger. Char! I would like to eat cheeseburger. Then, yan na din siya. Was würden Sie gerne trinken? Oh, what would you like to drink? Ningo dayon ta. Ich hätte gerne einen Saft, bitte. Oh, I would like a juice, please. When you say bitte, means please, no? Then, yan na din siya. Vielen Dank. Then, meaning thank you. Then, nito ba dayon ta? Gern geschehen. You're welcome. You're welcome in German language is gern geschehen. And thank you means, ilang thank you is vielen Dank. This time, magamit na ang atong German alphabet mga kabebs, no? Kaya nga no, for example, when you say willkommen, atong pronounce no, willkommen. Then, kung imuha siyang literal basahon, willkommen. But that letter W there is V. No? Okay. Then,
Vielen Dank. Po, ang spelling niya, vielen. Vielen Dank. Then, ang basa day anak mga kabebs is, vielen Dank ang basa. Pero that is letter V. Ang iyang spelling, letter V. Vielen Dank. Muna siya. When you say vielen Dank, thank you. Muna siya, no? Then, mo to, kang mga pangutana na mga umlaute, may guli. May, was werden Sie gerne essen? Werden there is er. No? Okay. Was würden Sie gerne essen? Was würden Sie gerne trinken? Essen means to eat, then trinken means to drink. No? Muna siya. Then, mo to atong pagtubag. Karon atong balehon. Manrabaho ta sa Germany as a waitress. Let's get Guten Abend. Guten Abend. Willkommen im Restaurant. Vielen Dank. Was würden Sie gerne essen? Ich hätte gerne einen Cheeseburger. Was würden Sie gerne trinken? Ich hätte gerne einen Saft, bitte. Vielen Dank. Gern geschehen. Mauto siya mga kabebs no ingon nato o nato. Pag istorya kong waitress ta, we have to be alive, alert, awake, enthusiastic. Joke. Bitaw, at least, this time, we have to practice to juggling it around. Ato ang balik-balikon para atong ma-memorize. Okay, I'm so happy that you're here with me till this video. And ato ning practicean because naatay communication kung dadun ta sa atong afam didto ka date didto be tas atong ka naatay ka date din naman ko kiba mo istorya mag-date ta og afam didto din isod tag restaurant para di ta maignorante mauto ato ang ipang tugbag di ta mag-waiter didto kay gikuan man ta gi-invite man ta og date ha mao to atong itubag atong wintag Guten Abend. Ano ka mutubag kag feeling damn may kung mangutanhaon sa imuhang fordiron may ka ich hätte gerne essen cheeseburger einen that is einen cheeseburger dili man na kanang usahay ba ma tumod bitaw sa English alphabet nato din atong dila atong churvalush ang einen ang ei sound as I einen mo na siya einen ich hätte gerne einen cheeseburger ich hätte gerne einen Saft bitte by the way and hätte there is hätte is umlaute. Oh my God. Ich hätte gerne einen Saft, bitte. At least we use this in communication and we will improve our communication skills in Deutsch. Diba? At least nanatay mga vielen Dank, guten Abend. Ich hätte gerne einen Cheeseburger. Ich hätte gerne einen Saft, bitte. At least na nakay bitte. Bitte means please. Okay, thank you. Thank you for watching. And do not forget to like, share, and subscribe. And see you to my next video. Tschüss. Bis bald.